Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. O Diyos, sa ginumi, king kapamilatan ning makapagmulalang sakramento, likwan me ke kami ing meto nga palatandanan ning pamaylasa mo. Ipagkalam mo sana ing apakamalan at galangan mila ring misteryo ning katawan at daya mo. Ban kanita, panamdaman ming parati king sarili mi, ing bubunga ning pamagligtas mo kaya kami. Itipuaduan mi kaya ka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo, ang mabibye at magari kambe mo king kametongan ning banala Espiritu, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibat kin libro nin Deuteronomio. Migsalitay Moises kimbalen at ngana. Gana kanyo nung makanano na kayong tinayid ning ginungke kon Diyos, kilub ning 40 banwa king ilang. Na kayong iturong maging mababalob. Ba na kayong panyubukan ampong kilala ang gaking kabubusalan ke kompuso. Ba nang akit, no pintupad kayo karing kautusana o wali. Pepadukwa na kayo, peparanap na kayo, pepakanana kayo king mana, ay pabiyaytasang balo. Ikayo ang podeng pipumpunan nyo, bangka nito, at alastasyo, king intawo, mubukod king tinape, kakanana ka rin niya mabibye. Nune, kin sablang amanong ipapasyag, ibat king asbok ning Ginong. Eye kakalingwan. Uli nito, ing Ginong kaya kon Diyos, amilwal kaya kayo. Ibat kin labwad ning Ehipto, ibat kin pugad ning pangayalipan. Yo, itang tinay kaya kayo, kanitang maleparan, ampong makatakot ay lang. Labwad ding mamaping ubingan, alakdan at kawo. Yo impepasibot danom,
kimpe kamasyas dilim batu, baka yung makainom busal ni tindugal ay alandanom. Yo impepakang ke kayuking mana, ketiking ilang. Pagkaibye ay raman malit-malitan, ding ke kompi pumpunan. Bana kayong papanatilyan pa kumbaba, ampom panyubukan. Ingamano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. dalit apakibat, idalit tayo po. Purian me ing Ginoo o Jerusalem. Siyon, pasalamatan me ing kayakang Diyos. Uling binayo no pasabat ing kayakang pasbul. Uling binendisyonano ring kayakang memalen. Ulim pigkalam na ing kayo pa yan karingkekang angganan. Ulim pe parakalana impupul montrigo. Mutos siya mumisan at masalusong miraras ing amano na kingyato. Papasyag na ing kayang amano kang Jacob, ding kayang kautusan ang pontuntunan king Israel. Eya menugaling makanyan king kanino man aliwang bansa, era laakilala ding kayan tuntunan. Alleluia. Pamamasang ibat king mumuna ng sulat ning Apostol San Pablo king kapulungan karin Korinto. Kapatad, ing kalis ning kapurian, ake katamong pasalamatan, metong yang pamisulusulo king daya ng Kristo. Ating tinape ke katamong pamiraswan, metong yang pamisulusulo king katawa ng Kristo.
king ing tinape, metong yamo, mga baldugan, kingita mo, bistaman dakal tamo, maging metong tamo mong katawan, uling ing pamisulusulo tamo, king metong mong tinape. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalantaya po ing mayap a balita. Ako ing tinape mabie, at tini pa ibat banwa, nga naning Ginoo. Ninuman ing mangan kaniting tinape, miyayang alang kapupusan. Ing ginuman tabi ake kayungan. At kaya ka ang timurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka, O Ginoo. I Jesus nga na karing dakalataw, ing tinape ay biyeko yapining laman ko, at ibyeke ban kanita miyeya ing yato. Migmulalang mitwatwa ring Hudyo ngarang kinutang king metong at metong. Makanano ng aibye kaya katamo ning taong iti ing lamana bata mo nga pangan. I Jesus may kibatya, katutuan ning sasabyan ko kaya kayo. Nung kayo mangan king laman ning anak ning tao, at minom king kayang daya, kayo mikabye king kayong sarili. Ninuman pin ing mangan king kanakong laman, at minom king kanakong daya, atin yang bye alanangga. At ako, pasubyan keng mye king taulingaldo. Pablasang ing laman ko, tunay ang pamangan, ating daya ko, tunay ang inuman. Ninuman ing mangan king kanakong laman at minom king kanakong daya, mabibyeya kanako at ako mabibye ko kaya. Nung makananong ako at tinubod na ningigpang mabibye ko king uli na. Makanyanya naman mye king uli ko, ing ninumang mangan kanako. Itipin uli nita, ya ing tinape at inipang ibat banwa. Ene kalupa nitang tinape, apenganda ring kaya kayong pipumpunan, ang eni mga matena. Dapot nino maning mangan kaniting tinape, miyayang alang kapupusan. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya pa abak po kaya kayungan. Kaya rin ing mapila na yaldo
mumuran, o ngini naman, sinika ding lisangan. Nepo, abak pa mo, mipapawas tanang maralikat. Corpus Christi, ing solemnidad ng Corpus Christi. Metong kareng ang sangkan, bakit deng minunang Kristiyano, pematedala, penasakit dala, they were persecuted. Uling, akusahan dalang cannibals. Nanulawari rin cannibals. Detang mamangan tao. Mamangan laman ng tao. O nanong basihan da kaya akusasyon na yan. Kasi, potang mititipon la rin minunang Kristiyano, ulit-ulitan ing sinabi na ning Ginoo, ing amano ning Ginoo, ninumang mangan king laman ko at minom kindaya ko, mikabyeya nga lanangga. Uling era intindiyan, ding may kabalita at makiramdam iti, balada, tutulang cannibals. At metong pa, ako sa handala namang infanticide, itang kanong pamatendala, ring anak. Mekad, ing delana na ning Santa Iglesia, king mumuna ng mapila na mumunang banwa, masakit. Uling dalahin tinjan. Makanyan niya naman king Ebanghelyo. Inyang sabyanan ng Ginong, nino man ing mangan king laman ko at minom kindaya ko, mikabye ang alanangga. Mikukutangan la ring makirandam kaya. Diyan naman naintindihan, nang kitang da. Makanano nang haibye kaya katamo yung lamana. It was not just a simple question. It was a loaded question. Uling hudjula, potang kahit pakanan mo lang laman ng tao, painuan mo lang daya. Pakanano mong pagawa ka relata. It was meant also to ridicule the words of Jesus. Dahil tindihan, naingaman wana ng Ginoo, ki ababye ng laman ang pondaya, yapin mismo yung kayang sakripisyo, ning kayang mismong sarili. Pamidaw na king kayang bye para karela. Kapilan niya may gumpisa, kapag masosya na ini, di na tayo po, di ka background, po, historical background. Kapilan niya may gumpisa yung kapag masosya ng Corpus Christi, inya pong 1263, mapaling pisasabyan, karing debate da ring teologo, ring theologians, tutuya bang atyo ing Ginoo keng hostya? Tutuya bang atyo ing Ginoo keng alak? Tutuya bang ing tinape maginyang katawa na, ing alak maginyang daya na? O iting mapaling pi babadbaran da rin teologo kanita. Ating meto nga pari yaking Prague, lagyo na Father Peter, maguguluya pamisip, magdudayapin nung talagang tutupen na ing host siyang iniya yung katawanan ng Ginoo, ing alak ay niya yung daya na. Kabang magmisaya, makanya ning isipan na magdudaya. Kitang parting i-consecrate na nala reng hostya ampoy ngalak linwalin daya keng hostya sinibol keng kareng hostya at behelita na iting milagrong ikit na rin tao king Santo Papa. At pepa imbestiganan ng Santo Papa kanita, Pope Urban IV, pepa imbestigana ng tutupin. Pota naman, fake news mo. Pepa imbestigana at apatunayan da tutupin. Tutuya yung milagro. At king tutuking banwa, 1264, inumpisan da ne yung kapiesta na ning katawan at daya na ning Ginoo. King Orvieto. Nano yung paganaka na kaya katamo niting kapag masosyan. Mumunang paganaka, ing tinape at alak, tutuyang katawan at daya. The real presence of Christ in the body and blood, in the bread
and wine. Nyapin po potang ing panagkat na nini potang tatanggap ka, dapat tanggapan meng mit mong kagalangan. Ako po, metong kareng comedy, potang mag first communion, potang reng anak, first time din tanggapan ng Ginoo. Siyempre reng katikista, paka build up de. Ing tanggapan nyo, anak, ing katawan ng Kristo. Yung pe kabanal, tanggapan nyo kimbiyeyo. Ye apsa, uling yung katawan ng Kristo. Siyempre reng anak, mag-expect la. Isipan da na, ano kaya ang lasa na? O potang kay, pasubo ko na katawan ng Kristo, pasubo may kayang anak. At yung anak, kukuno lakile makanyang, pilasan-lasan de. Nano lasa kanta, nga siguro king isip na. Siguro imagine anda, mayumuya, o kaya, atin yan lasa mo man. Pero talayan lasa, nga na siguro. Pero andyang alayan lasa ining anak, with utmost reverence, tanggapaning katawan ng Kristo. Ngaya ko po, suggest ko siguro, kareng mag first communion, paggawa lang hostya, chocolate flavor, po. O kaya strawberry flavor. Andiyan pangalayan lasa, hanggang pang the expectation does not meet the reality, with reverence they accept it. That is to give credit kareng katikistang magsadya, kareng anak. Ing opposite experience ko naman Kenny, nung matula ko kareng anak papa communion, lalo na kareng mag first communion, mabubusit na ako man kareng mga tuwa po ta mag communion la. Katawan ng Kristo, palad din gamat natin yung pakturang palengki. O kaya, numero la, taryana ano siguro king loto reta. Siguro pampaswerte, bang kanita, tukluing katawan na ng Ginoo kaya karetang numero na. O kaya atin yung tisyong sapaka nung nano man na tsuka rin, na tsuyaking gamat na, tagapan niya naman ng Ginoo. We forget to give due reverence keng tatanggapan tamo. Eya mo basta-bastang tinape. Katawa na Katawa ng Kristo. Manamupin po ngeni, may alaw tanang tatanggap king gamat. Kanita, ali. Kanita, siklod ka. Tsaka may tanggapan diretso kindila mo. That is to give the due respect. Yang ini pong Aldo, Corpus Christi, bawaling tanggap king gamat. Bakit? Ulim pong itiltil dyan naman king daya ng Kristo. So, double species tamo po, diretso yun ay kandila yun. Po. Ang gapa pong pasmado yung EMTC, takpan nyo niya mo nung nukarin niya mong tayong gamat na. Pero tanggapan niya po kandila. Po, diretso kandila. Ing kadwang paganaka, mumuna, ing tinape at alak, ya talaga yung katawan at daya ng Kristo. Ing kadwang paganakanan niti, paganakanan kaya katamo, o ba't babyene yung kaya ang katawan at daya kaya katamo? Itamong katawan ng Kristo, ing Santa Iglesia. Ating ko pong kakilala, minsan, may kipaglame ya. King lame, may papagkwento, amit no rin pamilya. Inya pong muli ya, ining kakilala ko, may pagkwento kami. Nga na ka na ako, malulunos ko nga na, king karening likwana ning mete. Bakit nga ako? Kasi nga na, itang meto nga yanak na, may adik ya keng drugs nga na. Itang meto nga naman na, anak na nga na, kebalwan niyang mapangwa, magatalagamat nga, manako. Itang anak ng babae nga na, pilanlareng anak na, aliwaliwala tata, nga na, alayang masaleseng pamilya. Okay mo sana nung ita mo yung belita na ka ako, pero may pukaw ko pansin, kitang tawli ng amano nga nang sinabi. Kasi naman ing mete, pepakanong batking panako, ring anak na, nga na. Waman natin pamanusga, kitang amano na ning kakwento ko, pero totoo kaya ita? Pakanan mo lang batking panako, ring anak mo, maging makanyanla naman? Well, siguro po nung entirely totoo, at inya naman dita katuto ito, there's a grain of salt in that. Potampakanan mong marinat, di natla naman.
Nanyapin nga ra, you become what you eat. Nya siguro yung Ginoo, babyeneng peka sarili na, peka malinis, peka makamal, kareng kayang kaluguran, ban maging makanitala naman. Nya babyeneng katawan at daya na, ban maging katawan at daya na katamo, Kristo. Isa na Agustin, misan, mga diya, Chuy keng tulid na ning Blessed Sacrament. Pagmasdane ing Blessed Sacrament. At dindamne kano ing Ginoo migsalita kaya. Nga na kano ning Ginoo. You will not change me into yourself as you would food of your flesh. But you will be changed into me. Namburinan sabyan. Aliwaya kong mibayo king katawan mo, ing katawan mo, yang baywan ko. Yan simple nga mano. Wapi naman, wari po. Potang mengang kang crispy pata, palwal may waring crispy pata. Ating kan diferensya bituka nung makanyanying bituka mo. Mengang kang broccoli o mengang kang repolyo, nanumampengan mo, mo naman palwal makanta. Baywanin ng katawan mo, maginyang vitamins, maginyang protein, maginyang fats, maginyang mineral. Nya po ang palwal me, aliwane itsura. Babaywanin ng katawan, ing nano mangkekang pengan. Pero king katawan at daya ng Ginoo, makanya ning malayari. Ing mibabayo, ing katawan, aliway nga pong Ginoo. Potan tatanggapan me king katawan mo, ing katawan mo yang mabibayo. Potan tatanggapan me king pangatao mo, ing pangatao mo yang mibabayo. Nano pong root word na ning katawan? Root word na ning katawan. Sirit na? Edi, tao. Tao. Nyapin pala malapit yung katawan, king katauhan. Tao. Katawan. Potan tatanggapan mo yung katawan na maging kang katauhan na para king yato. Kabang king balang misa, manakit tang milagro. Ing tinapi at alak, maging katawan at dayane ning Ginoo. King balang misa, di papakabsyan tamo. Ban, maging pikab siya nakatamo mo naman ning yato. Ing yatong danupan at mau kingapong Ginoo. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. King Diyos, ig panglubos mayupaya, linalang king banwa ang ponyato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ni Banal Espiritu, mibayit kang nuwan na Mariang Virhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo si inubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makaluklukwa na ning Diyos, ig panglubos sa mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukun ka rin mabye ang ponme nga mate, sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miering mete at kimbye alanangga. Amen. Manalangin tamo baning Ginong Jesus, ang tabayanan no king dalan ning biye, ringanggang maranop at mau kaya. Nga tamong manalangin, manatili ka siping mi, O Ginoo. Manatili ka siping mi, O Ginoo. Misasan metong, king metong nga kasalpantayanan, king mabilog a iglesia. Manalangin tamo, king ingaldo datang yo, potang ding sablang kikilala kang Kristo. Bilang karelang Ginoo, luklukla king metong mong dulang ning Eucharistia. Inya nga tamong manalangin. Manatili ka siping mi, O Ginoo. Misasan metong, king metong alugod, ding sablang susuyo.
Manalangin tamo, King Aldo datangyo, potang ding sablang balayan at bansa, atoklasan da, ing sikanan, lugod king metong at metong. Inya nga tamong manalangin. Manatili ka siping mi, O Ginoo. Misasan metong king metong dang tula ring sablang anak, amig primera komunyon, king banwang iti. Ipanalangin tamo, impotang daratang ing kasakitan, manatili lang tapat king Ginoo. Inya nga tamong manalangin. Manatili ka siping mi, O Ginoo. Misasan metong king kaligaligan daring daralan kasakitan, pauli ning danop, pagsalbat at sakit. Manalangin tamo king Ginoo, baning Aldo datangyo, potang ding sabla, mirinan lang katuliran, at akit dang magalang, ing karelang dignidad. Inya nga tamong manalangin. Manatili ka siping mi, O Ginoo. Misasan metong king metong, apami kakaluguran, kaniti at karing sablang komunidad Kristiyana. Manalangin tamo king Ginoo, baning kaya katamong Eucharistia, maging migitsang mabi at pasulungan na ing kaya katamong lugod. Inya nga tamong manalangin. Manatili ka siping mi, O Ginoo. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamungan. Iyuli no sana king kareya ng maligaya, ring kapatad tamong miyango nabi, ipanalangin tala, king Ginoo. Manatili ka siping mi, O Ginoo. Ngayni, adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Manatili ka siping mi, O Ginoo, ikang maging biyemi at tula, ngeni at kapilanman. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katang daw na matanggap ya arapan ng Diyos, sigpang mayupayan totoo. Tanggapan niya sa aning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri ang po ni kaligay ng lagyo na, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. Ing banal na kapulungan mo, ringkalam ning kametongan at kapayapan. Alalarawan naniting sakripisyong daraon mi keka. Tiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing Ginoman tabe ake kayungan, At keka ang timurin, itasyore ang puso yo. makatas na laking Ginoo. Masalamatan tayong Diyos sa ginutam. Itiing karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat at makakabos, ing purian at pasalamatan da ka kapilan man at no karin man. O Ginoo banalaig pa, Diyos sa malugod at maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginomi, yaing tune at alang hanggang pari, amiyain king alang kapupusan na daon, dinaon ng mumunay sarili na keka, antimong ain a makakabos, at penabili na kekaming miain kaniti, king pamigaga nakakaya, ban kanita, nung mamangan kami king tinape nimbye, king banala pamisulong iti, malyari miyang ipamalita ing kamatayan na ang gaking panyatang na. Ulinita kambering sa blangkoro ring anghel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tok ng aming ang pupuri. Ikapining banal o ikpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan ulinita, ipanigapumi, itugtog ming espiritu mo antimoing titipang ambon kareting ayin mi. Ban pabanala nala at parakya kami, gawa na lang katawan at daya ni Ginoming Jesucristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya at bayo na kusang lob dinaw ni Mbiyena kimpamaylasa at kamatayan. Kinuha na yung tinape, pepasalamatan na ka at pinuri. Piraso ni at binyene karing kayan disipulo, nga na, kwananye iti, ikongan at kananye. Itiya ing kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinuha na yung kalis. Pasibayang pe pasalamat keka. Binyan na yung kalis karing kayan disipulo nga na kuanan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakundaya. Indaya ning bayo talang hanggang tipan. Amibubu para kaya kayo't para karing sablang tao. Bahan kaya mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti anting kapigaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin igaganakan mi o mapamakalulong igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraon mi akeka iting tinape nimbye at ing kalis ning kaligtasan. Layon mi pumpas salamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaka darapan mo ban sumuyo keka. I kaming ansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banala Espiritu. Ganakan me o igpa, in banala kapulungan mo makalaganap king meto, yato ban miganap ya king lugod. Kambenang Leo in kaya kaming Papa, Florentino in kaya kaming Obispo, Pasiano in kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, at ding sablang susuyo king banal mong balayan. Ganakan mula naman ding kapatad ming matudtud na king kapayapan, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biyalanangga, pankayabe ng Maria, imbirhen induring Diyos, San Jose, imbanal ng Esposo, ring sablang apostol at santo at inupad king malmong kaburian, kaya kabaning panahon, pupurian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya igpang mayupayan tutu kagom ning banala Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman king alanangga. Pakab siya nakatamo king kayang katawan at daya, ban maging pikab siya na naman ning yato. Mit mong kapasalamatan, kaniting maulang kayawsan, daon tayong panalangin tiro na mismo kaya katamo.
Ikabos mo kami, king sablang marok, o igpa, malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panahon mi. Bahan king kaso, paningkaya kang pakalulo, parati kami kabos king kasalanan. At miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manyanaya kami, king panyatang ng Yesu Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka ing kayarian at ing kayupayan ang poning ligaya mangaman king alanangga. O Diyos, sa igpami, ing ginoming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan alakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emos sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ni kaya kang iglesia at pamayapan may ampon bilugan. Agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ing Ginoo mantabe parati kaya kayongan. At kaya ka ang timurin. Dake tayo king masayang paralan ng kapayapan ng Kristo, king balametong kapayapan kaya kong ampo. Nyo ing ginutang Yesu Kristo, ing midaon kin sarili na kaya katamo, bahan maging katawa na katamo king yato. Papalad tam, itamong hausanan tanggap king kayang katawan. Ginoo, ako matampan tanggap kaya ka, dapat yakes may nga mano mo, at kumayap na ako. Tawan at dayang Kristo, dala na katangan sana kimbye alanangga. Amen. Dapat ning espiritual a pamikinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka may king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapot pauli na ning ngening penandit, era ka atanggap king sakramento, ume kamuman espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pangkisametong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sanay paintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tam. O Ginoo, pagkala mo sana kaya kami ingkamtan mi nga lang hanggang tula king harapan mo. Ang patitiyeng patilip ng makapauna ning pamananggap mi ketiking yato, king kakamal-kamala na katawa ng pondaya mo. Tiaduan mi kapamilatan na mo ring Kristong ginumi ang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Lukluk tapa po. Pamagsadya king kafiesta ng San Antonio de Padua, ding makatuki ilaring tuntunan, ding kapagmasusyan ketiking pisambaning parokya, apanimunan ding kapatadtamo king barangay San Antonio. June 10 at 11, 2026, 4 p.m. Rosario at Novena, 5 p.m. Misa Triduo. June 12, 7 a.m. Solemnidad ng Sagradong Puso ng Jesus. June 13, 2026, 7 a.m. Kafiestaning Kalinis-linisan Puso ng Maria at San Antonio de Padua. Ding makatuki naman ilaring tuntunan ding kapagmasusyan king bisitas ng San Antonio de Padua, Barangay Bulaon. June 12, 2026, Transitus El Santo, 5 p.m. Banal a Misa, 6 p.m. Rito ning Transitus. June 13, 2026, Aldoca Fiestan, 8 a.m. Banal a Misa. Pasulod kang Apong Anton, kayari na po ning Misa. 5 p.m. Banal a Misa. 6 p.m. Solemne ning prosesyon. Dakal pong salamat. Ren pong mag-birthday kaniting bulan na ning Hunyo, ang po rin mag-wedding anniversary. Lumapit na po kani para king pamamendisyon. Pasalamat tamo king Dios para karing grasyang tinggap daring kapatad tamo, king biyerang anting miyasawa at karing kapatad tamo mo namang magmasusi, king kebay tanda kaniting bulan. Nalangin tamo, Ginong Diyos, sa miglalang king sabla, pupurian miya at parangalan ng banal mong lagyo. Mipnong kapasalamatan da kang pupurian para king regalo ng biya pigkalob mo karing kapatad mi. Bendisyonan mo la kapamilatan ng kaya kang presensya, kamtandasana yung dakal pang tula, karing banwang daratang pa, at magparati karela yung kaya kang grasya. Pupurian da ka naman o Ginoo, para king buklod ng matrimonyo, daring miyasawa, ing simbolo ng lugod ng Kristo at king gayang banal kapulungan. Panalangin mi kaya kay tugtugme kareting miyasawa ing mismong kaganapan ng kaya kang lugod. Pamatulan mo la king lungkot da at kasakitan, pabitasa mo karelang at syuka parati busal da, king karelang pamangailangan, king karelang kasopan, king karelang tula, ipabitasa mo ikaing sibol at panibatan ni sablang tula ang podsaya. Lagyunig pa po ning anak po yung banal na Espiritu. Amen. Palakpakan tala po rin kaya katamong kapatad. Talakad na po. Ren pong kapatad tamong seminarista, magbalik no kay seminaryo, pakiabe tala po, karing kaya katam panalangin, kimbanawang iniya, tintamo pong aduang seminaristang dungob king seminaryo. Tempong aliwa, makalwala pa, para king karelang exposure. So yabe talangan po, karing kaya katam panalangin. Babyening kayang katawan at dayan, ting pamangan at tinuman, bahan maging katauhan na katamo para king yato, amaw at danupan king Ginoo.
Ing ginuman tabi kaya kayungan. at kaya ka ang timurin. Tanggapan niyo yung bendisyon ning mayupaya at malugod a Diyos, ingigpa, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ing kaya katang kapag masusyan mi daw mi pakabsyan kayo kaniting Eucharistia, maging pikabsyan ako muna man sa ning yato. Salamat, King Maggrasyang Diyos. Domingo kaya kongan.